Ош шаардык патрулдук милициясы менен биздин чыгармачыл топтун биргеликте шаар ичиндеги мыйзамсыз иш аракеттер менен жол эрежесин сактабаган айдоочуларга карата иш алып баруусун улантат. 2021 жылдын 10 апрель күнү түнкү саат 11:40 чамасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө жүзөкө аркылуу чакыруу келип түшкөн. Анда аталгандарга ыкчам түрдө жетип барган патрулдук милициянын кызматкерлерине жабырлануучу чала тааныш болгон адам үйүнө келип өзүн уруп, жанындагы ири суммадагы акчасын тартып алып, белгисиз тарапка из жашырып кеткенин айтып даттанган. Жабырлануучу акчасын карактап кеткендер кызыл Жигулиде жүргөнүн, маркасын так билбешин жана мамлекеттик белгиси 8236 экенин айткан. Алынган маалыматтын негизинде ошол замат шектүү унаны издөө иштери жүргүзүлүп жатты. Арадан 1 сааттан ашыгыраак убакыт өткөн соң издөөдөгү кызыл Жигули табылганын жана ал жапалак айылы тарапта жүргөнү кабарланды. Ошол замат изине түшкөн инспекторлор ВАЗ-2106 үлгүсүндөгү мамлекеттик белгиси Z8236B болгон автоунааны табышат. Инспекторлор үн жогорулаткыч аркылуу айдоочуга токтотууга буйрук берген учурда айдоочу баш ийбей ылдамдыкты жогорулатып, карама-каршы тилкеге чыгып качып жөнөгөн. Ошол учурда каршы тилкеде келе жаткан DAF үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны сүзүп, жол кырсыгына учураганы жөнүндө кабар рация аркылуу айтылып, аталгандарга барган учурда төмөнкү көрүнүшкө күбө болдук. 4 адамдын өмүрүн карап коюш эмне силерге? Чынында кырсык катталган убакыттан тартып тез жардам кызматын чакырып жатышты. Биздин чыгармачыл топтун мүчөсүнөн тартып инспекторлор ошол жердеги адамдардын бир нечеси телефон чалышты. Бирок тез жардам кеч жардам болуп кечигип жатты. Биз келген учурда ВАЗ-2106 ичиндеги 4 адамдын 3-өө тирүү болчу. Бир гана жүргүнчү айым кырсыктан алган жараатынан улам көз жумган экен. Ал эми айдоочу менен дагы 2 жүргүнчү оор дем алып онтоп жаткан эле. Тилекке каршы тез жардам келген учурда бир эле жүргүнчү тирүү калган экен. Аны жүктөп ооруканага алып кетишти. Restoran gelişken. Kelgen üzülden ayjenimiz. Андан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерин күтүүгө туура келди. Анткени катуу соккудан улам Жигулинин алды түрүлүп келип, айдоочунун бутун кысып калып, чыкпай калган эле. Аны чыгарууга өтүштү. Bir saat oldu da, 1 saat oldu. 1 saat sürüyor hep. Ya Şürekten bunu al, mineri koyayım niye böyle? Şürekten gel söyledik değil. Ben toktop kaldım da ben toktop kalam. Андан кийин жол кырсыгына кабылган жүк ташуучу унаанын айдоочусунан бул каргаша кандайча болуп кеткени боюнча сурадык. Ben gel ayтканда tuğru maga saldı.
Turmağa salganda men tormu isteyip toktottum. Turla gelip vurdu, gay geldi arkasından. Gay kança vaqtdan keyin geldi артынан? Ha? Артынан gay kança vaqtdan keyin geldi? Arkasından ele erişip geldi de gay. Arkasından kuğup geldi gay. Бул катылдандыкта келдиби? Аябай катты келди удан. Айдоочуга жол кырсыгына күбө болуп калган шериги төмөнкүлөрдү кошумчалады. Bunun aldığında gitken. Ha, Aldığında git atkanda gayı o nektam. Çöt buradan o maşını kuğdu. Kuğanda ben görüp gelatkan. Menin aldıma girip keteyim dedi bu maşine. Gayı kaptalında kuğuş gelatır eköl. Buram o maşine. Anan men ötüp gittim. Menen gelip dur. Bu kasa girip ket atpayım. siz kança vaqtda ötüp kеттиңиz siz? Men öttüm ötkenden gene 2 minut. 2 minut. Men maşinam o nekta turur. Бир заматта адамдар топтолуп келип мамлекеттик кызматкерлерге болгон нааразычылыктарын айтууга өтүштү. Арадан дагы бир аз убакыт өткөн соң айдоочунун туугандары келип патрулдук милицияны күнөөлөп силер кылдыңар деген доосун коя баштады. Sen erkeksin mi? Tecrübeden gel at. Ne bir tane var da. Sen ne kuvuşsun? Sen ne kusuyor otur? Başına attım. Sen attın mı erkekçe? Ben bu nereye koyayım dedim. Ne cıldırdın başına? Bana başına. Ne kullanmasan ne cıldır? Nereye koyayım? Yakılıp gömüp bulatkan yerden kovalap gelip Sen mandar. Bravo. Ev tura. Tura ayıp tura. Durdu mu sen? kovalap gelip Şimdi kaçacağım. Sen ondan var. Bugün bizimki Çavapağın ölüp Çındıklı cevap verir. Çındıklı. Nizamda onday olsa cevap verir. Amandır, nereye götürüyor? Amandır. Bana tüm ayıtıştım nerede? Erkekçe maşına cılbayt dedi, 920. Maşınanı alıp ekip koştu, gördünüz mü? Sana 920. Yok, maşına turşuyla kuşadı. Yok, maşına... Ошентип аламан топ патрулдук милицияны каптап кирип, ортого алып жемелеп баштады. Ал учурда Ош шаардык патрулдук милициянын жетекчилери сүрмө топко түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатты. Ne cıldır? Onda akısı var. Ne bir mesele ayıp koyun. Bunlar jalganamaydı, işlerse kılolmaydı. Ne oldu? Zapis tolluk ceza. Var bizde var bunlar. Kovalap gelgenlerinden beri. Niye olmasa cevap verir. Hop dur, ne unuttuk? Ne unuttunuz? Siz ne unuttunuz? Buna avuçu? Şu zapisin eldin gözünce görsettim ama. Yok bu seriye görmüyor. Buladırlar. Kamandır buladırlar. Toktat dur lan. Buna söz geçsin cevap verin. Buna palkonun üstüne. Bulan ayıttı. Biz maşından cıldırmayız dedi. Maşından ne cıldırmayız? Kanda akısı var. O şeyde tuğan nerede duruşken. Ne bir tuğan ölüp de tuğan. Kova çapını kankret. Ne gerek var? Tıkıverdi de oturdu. Sen ayıttı cıldırmayız. Ne cıldırmayız? Ne cevap versin? Sen bırak tarafı. Sen cıldırmayız dedi. Sen maşından uçarım. Canım buna kovalı çopuru. Buna kadar tatkın. Buna kovalı çopuru. Atınız kimsizlik? Men Bekmurat. Kovan sizler de geldiniz mi? Bunu men yüküm maşinesi. Men bunun aldığındaki maşinede olsun. Men aldığındaki maşinede ketip baratkanda bu jigit yanındaki berkizimizde yok al. O şeyler. Görünbey kaldı. Eko momunda bol kuşup birinci mağa girip keteyim de. Siz qaysı maşına dilеңiz? Ne maşına? Daf, dalisun özü, dalisunday jügü menen. Nomerini ben aytayım. 055 деген номер. Ак дaf. Тарсататыр. Koy Koyatırınız da süyle olsun. Eko momunda kuşup men munda buytap kettim bul ekö ötüp ketti. Ötüp ketkenden keyin maga ısmonop keldi. Aka, men maşın tüyüme girip ketti dedi. Gayı kuup ketotkan maşina özüm. O dedi. Ana. Men toktottum. Men alып kelgen taksist var bu şerde. Men beri gösteri çurkadım. Taksiye kol götürüp. Taksi alып kelip menimleke gelip Ola bu yette geçer taksisi. Gelgenizde ne oldu? Oşo taksist de kayttı. Şu yerden kuup ketti dedi. Zıldatkan Gelgenizde ne oldu otkanı ki? Gelecek men gelsem o içindeki adamları çıkarıp attılar. Milisiyalar bunlar skorolar çakırıp attılar. Canı çıkkanda görünü atınca tiri böyle olsun. Tiri bolçu, bardırı tiri bolçu. Kança kişi olsun? Dörtte öken. Başında kança kişi? Dörtte öken. Ek ayal
Төртөө тең тирүү болчу. Үчөө өлдү, бирөө кетти, алып кетти. Мына биринчи жардам менен жанын сактап калганга мүмкүнчүлүк бар беле же скорыйга коя турбуздар? Бар болчу. Же скорыйга керек муктаждык бар беле? Бар болчу, бардыгы демеле аткан. Sen şuranı tut. Sen Afrika yolu boşalttık ama anarayın. Anarayın orada. Sen neyine kadar? Sen kaç tutsan? Ne kılıp atamıyor, üstü atamıyor. Айтылады, не кылып атат, үстү атамıyor. Андан кийин маркумдарды моргко алып кетүүгө келгенде айдоочунун туугандары маркумду моргко эмес, үйгө алып кетебиз деп ызуучу салды. Мындай каргашалуу кырсыктан улам жакындарын канчалык туура түшүнүп, алардын кайгысын тең бөлүшкүн келгени менен мыйзам алкагында медициналык экспертизадан өткөрүү абзел экенин түшүндүрүштү. Sen onda provokasyonu böyle tutsun da. Al жерде булардын уруксатысыз иштекеге тийбейт капра. Жүрбөй өтпөдү атам, ооба. Sen onda жол tutsun. Baldarı verme. Tergoçsuz işteke albayız zaten. Şunu Kança çat. tergoçu gelip kança zaten. Tergoçu çiz atlar. Düşünseniz biz de. Şimdi buna jandaki şu tabun durup otur. Baysa kaydatlar da boşu. To'xtatdi meni qara. Hozir buni kimdan Baynisama aydatmaylar bular özünü provasını kaçırdı. Özlerini provası gerek. Бирөө жан алып. Калбас. Canına oturgun. Şuradan onu. Komandır özünüzden çıksanız odan verin. Komandır özünüzden çıkın. Var bilbet. Ya kaydatıyorum bunu. Tamam kim? Bundan benim boş aydan. Ne oldu ne? Kaç be? Kaç be? Benim kaçay. Учурда булгатылган жол кырсыгы боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүндө тергөөгө алынып иш жүргүзүлүүдө. Алдыңкы күндөрү бул окуяга байланышкан жаңы жагдайлар боло турган болсо, из кубар көрсөтүүсү аркылуу сиздерди кабардар кылабыз.